Reka tubifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, wowe udukurikiye kandi ukomeje kubana natwe. Mwese mukurikirana ibiganiro byacu mbahaye ikaze hano kuri Shema Dossier Anarctique. Ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe. Ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe. Mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi hano kuri Shema Dossier Anarctique. Niba uzi ko ari ubwa mbere kanda kuri like, nicyo nkusabye. Niba uzi ko ari ubwa mbere kanda kuri subscribe. Turakomeza kubana mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi kubivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugaruka ku nkuru nyinshi cyane tukarebera rimwe uko ibintu byifashe ndetse n'uko bihagaze muri rusange. Aya makuru tugiye kuyahera mu duce tubiri turi muri teritwari ya Masisi, ndetse kandi turava tunyaruke tugende tubabwira byinshi cyane. By'umwihariko turaza kujya i Mushaki tubabwire ko naho bikomeje guhindura isura. Mushaki rero ni amakuru arimo araturukayo turi bubabwire. Turaza kunyarukira mu gace none ahangaha ubu tugiye kubabwira karimo imirwano. Ni agace ka Nkukwe kari 1 km by'umwihariko wenda nka metero 800 winjira Rubaya centre, nako kumvikanye b'amasasu masaha yaratambutse ya nijoro. Turaza kunyarukira ahantu bita muri iki gice nacyo bita Miruta. Mu by'ukuri ni muri kilometero nka 15 gusa, ni muri teritwari ya Masisi ukandagira i Rubaya. Turagenda tubabwira ko humvikanye imirwano. Wazarendo yakomeje gukanira yanze kuva muri utwo duce. Teritwari ya Masisi by'umwihariko zone zose zisatira umujyi wa Rubaya bikomeje kumera nabi cyane. Nukuvuga ngo baravuga ngo wirukankana umugabo kenshi ukamumara ubwoba. Muri aya makuru niho ndibuze kuza kukubwira yuko abafaransa, abazungu b'abafaransa b'abasirikare bari Rubaya, bari muri special force. Bahageze ku itariki 27 igihe bavuga ngo FARDC isubira inyuma. Burya abazungu bari bamazije kugira ibiki, bari bamazije kuhagera. Byose turabirebera hamwe, turabigaruka mu buryo burambuye cyane muri iki kiganiro. Nababwiye ko tuba dufite iminota mike cyane, ariko ndagira ngo babwire yuko ubu none ahangaha noneho ingabo za Kongo na Wazarendo batangiye gukoresha systeme mama 23 kera ajya gikoresha by'umwihariko iyo bita Guerrillao. Iyi ni intambara rero mu by'ukuri yo gutesha umutwe uwo muhanganye. Ubu noneho ingabo za leta ya Kongo niyo zirimo zirakora, bararwanira Rubaya. I Rubaya bahashyira imbaraga, bano barwanya imyeshyamba za 23 bagahita barasa Mushaki bahashyira imbaraga, bagahita bagira ibiki bazamuka bakajya kurasana Nyabyondo. Donc icyo noneho FARDC yatangiye gukora ni ugutesha umutwe, niya ntambara yo gutesha umutwe izi nyeshyamba z'umutwe wa mama 23. Reka tubyinjiremo mbabwire ukuntu rero gahunda zifasha. Hari abavuga bati Rubaya bimeze bite, ariko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu turimo kugusoza umwaka 2026, amakuru aturuka mu gace ka Nkokwe hafi neza ya Rubaya muri teritwari ya Masisi aravuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu n'ibindi bikoresho biremereye. Mu by'ukuri by'intambara, ibintu byanateje impungenge abaturage batuye muri ako gace ndetse no mu nkengero zako. Abantu batuye Nkokwe barabizi ko haraye humvikanye amasasu menshi cyane. Abaturage bavuganye n'abakurikirana hafi bibera muri kiriya gice cyangwa se muri kariya karere bavuze ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana mu masaha ya mbere, ndetse kandi iyo umunsi cyangwa se amasaha arimo arasatira ijoro, aho bamwe mu baturage bahisemo kuva mu ngo zabo ndetse abandi baguma mu ngo zabo. Ibintu rero ubona ko umutekano gikomeje kuzamba hano muri teritwari ya Masisi by'umwihariko muri Rubaya centre. Urabona ko abaturage igihunga, ubwoba bukomeje kuba bwinshi cyane. Naje gukurikiza menya ko agace ka Nkokwe nibura kari muri metero nka 800 ugera muri Rubaya centre, aho humvikanye ikintu cyitwa urusasu
nk'uko rero ndetse ni agace gaherereye i Rubaya, ni kamwe mu duce twagiye tugirwamo ibikorwa byinshi cyane bya gisirikare kubera mu by'ukuri umwanya wako ku ikarita y'ibikorwa by'intambara muri teritwari ya Masisi. Aka gace kandi gafatwa nk'ingenzi kubera ko ndetse kegereye imihanda n'inzira zifasha mu kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo n'ibikoresho by'umwihariko hano kuri Rubaya. Abaturage rero bakomeje kuguma mu ngo zabo kubera urusaku rw'amasasu ndetse n'iturika rikomeye cyane rikomeje kugenda ryumvikana hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona ko rero umujyi wa Rubaya n'ubundi panike mu baturage ikomeje kuba yose. Abaturage bakomeje kubaho ubuzima bw'ubwoba ndetse no kwibaza uko biri buze kugira ibiki kugenda. N'amasasu rero yumvikanye hafi neza ya Rubaya, mu by'ukuri ntago barasanye igihe kinini cyane, ariko byongeye kwerekana ko Wazalendo iri muri ibi bice mu by'ukuri bya Nkokwe rero nabibabwiye ni agace kari hafi ya Rubaya neza. Icyo rero nikikwereka ko n'ubundi kugeza amagingo aya ngaya ibintu bitoroshye. Ndabibutsa neza ko ejo dutangirana n'iyicano nababwiye ko M23 uyu munsi barimo barayibwira bati turashaka gusohoka muri Rubaya. Abo ni bande? Ni Abanyamerika. Ni mu gihe kandi inyuma yayo no hari ikiganza nacyo navuga ngo gikomeye cyane, ariko ntabwo gikomeye nka Amerika. Ikiganza cy'Ubufaransa nicyo kishyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero birimo biravugwa ko aba barwanyi ubu ngubu bari ku gitutu cyo gusohoka i Rubaya. Aha rero niho ruzingiye Nkokwe, kumvikanya amasasu ni muri metero hafi 800, hafi cyane rwose, hafi cyane. Ibyo bintu ndabikubwira kubera ko abaturage batuye Nkokwe ndabizi ko hano bahari barimo baratwumva, barabizi ko ayo masasu yumvikanye. Aha rero ni muri axe ya Rubaya hakomeje kuvuga inkuru nk'izo ngizo, nibyo tuba turagenda tubakurikirana. Ndabibutsa neza ko ubu tuvugana namaze kumenya amakuru neza ko kugira ngo Wazalendo ngo isubire inyuma, ubwo Mutayomba yari yabihakanye ngo Abafaransa bari bamazije gukandagira ahantu bita i Rubaya. Special Force y'Abafaransa iri i Rubaya kuri side ya M23. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage batuye Rubaya abasirikare b'Abafaransa barababona. Ayo yose ni amakuru mbabwira ngo twebwe tuba twamaze kugenda tuyashyikira, twavuga tuti tugende tuyabagezaho kandi tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze. Nabonye bisa nk'ibivugwaho ariko sinjya mpubukira gutangaza amakuru ntari namenye ibyayo, ubwo naje kubaza neza umuntu uri Rubaya arambwira ati nuko bimeze. Mu by'ukuri muri aya makuru ndabibutsa neza ko kugeza amagingo aya ngaya imirwanda yakomeje hano Rubaya, ibintu bimeze nabi, igitutu ni cyose kuri M23. Amakuru rwose twebwe tuba turagenda tuyabagezaho. Ntago ari aho ngaho gusa rero muri Nkokwe, kubera ko n'ubundi ahandi hantu bita ni Miruta. Hano rwose Miruta nayo iri muri kilometero 15 ukandagira ahantu bita Rubaya muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka muri ako gace rero mu by'ukuri aravuga ko intambara yarayivugije ubuhuha. Wazalendo M23 irashaka kubakura muri aka gace ariko bayibanyibamba, aho rero aha habereye urugamba rukomeye cyane, sibano rikomeye cyane ku bitero bishya inyeshyamba z'umutwe wa M23 rero zagabye kuri iyi koalisiyo ya Wazalendo, biza kurangira rero bababanye ibamba. Miruta iri mu bice bifite agaciro ndetse kuri uru rugamba, ndetse Miruta ikaba agace gafatwa nk'imwe mu ngingo z'ingenzi ndetse zigenzura ry'inzira zihuza Rubaya n'ibindi bice bya teritwari ya Masisi, kubera imiterere yaho ndetse naho gaherereye kari mu duce rero ndetse dukomeye cyane. Amasasu rero n'intwaro ziremereye byakomeje kumvikana mu gihe bamwe mu baturage batuye muri ako gace bashimangira ko aka gace ka Miruta kabereyemo imirwano ikomeye cyane yahuje Wazalendo na FARDC na M23. Mu gihe rero uyu mutwe ushaka gukura aba barwanyi ba VDP muri ibyo bice, bakaba bakomeje rero kunangira, bakavuga bati rero ntibishoboka. Abaturage rero bo bakomeje guhangayikishwa n'iyi ntambara ikomeje kubera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe imiryango myinshi ituye muri ako gace ivuga ko ihangayikishijwe n'ingaruka z'iyi mirwano, cyane cyane ku bana, abagore n'abasaza. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe mu baturage batangiye kuguma mu ngo zabo, abandi bakajya mu bigo by'amashuri, abandi bakajya mu madini, mu nsengero, dore ko ariho ngo babona umutekano.
bamwe mu baturage kandi bakavuga ko bafite impungenge z'uko niba imirwano ikomeje ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'ubwikorezi bishobora ngo guhagarara burundu. Aka rero ni agace ka Mirutana ko kari muri kilometero 15 10 gutyo ukandagira ahantu bita Irubaya. Ntibakubeshye rwose, ntago waza VDP yigeze ivana Rubaya kubera ko umuntu bita Mutayomba yamaze gukanira mama 23 irimo irakoresha imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo yirukane abasore muri ibi bice bya Rubaya, ariko bamazije kuba ibamba. Baravuga bati ntago biri buze gukunda rwose. Ibi byose rero nibikomeza kugenda bitugeraho, tukavuga tuti tubageza amakuru yose, tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze muri rusange. Amakuru ni menshi cyane rero akomeje kuva muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntambarazo zikomeje kuba urujya n'uruza. Shema analyste twamaze jiro kwimura hano imirongo yacu kuri Shema dossier analytique. Rero twebwe turimo turagenda tubageza amakuru yose uko yakabaye. Nkira aho ngaho muri iyi axe ya Rubaya, ni ukuvuga ngo hari icyo ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo batangiye kwerekana bereka mama 23. Ni ukuvuga ngo rero batangiye intambara zo kuzunza cyangwa se izo izwi nka gelao. Ni intambara rero zo kunyuza hano umuntu mukubitira ahangaha yumva isaso hariya, mbega nyine no gucanganikisha abarwanyi b'ishyamba za 23. Iyi ntambara rero niyo mama 23 yakoresheje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ifata ibi bice bya Rubaya ndetse n'ahandi hose, kuko kugeza amagingo yangaya hari defense zaje kudeployinga cyangwa se gutanga ramforo muri Mushaki. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba mama 23 yazamukanye amakamyo ahantu bita muri Mushaki rwose. Yazamukanye amakamyo imushaki. Ibi rero birerekana iki? Birerekana ko FARDC na waza VDP mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bari muri gahunda yo gutesha umutwe izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Bivugwa ko amakamyo yerekeje hano mu misozi ya za Mushaki, mu gihe rero bivugwa ko kugeza amagingo yangaya intambara naho ikomeje gututumba hagati y'impande zihanganye. Mushaki ni ahantu hari strategy kuri urugamba rwa Rubaya naho, kuko ni igice ushobora kwigarura kikaza kubangamiriza inyeshyamba z'umutwe wa mama 23. Nta masasu arahumvikana, ariko amakamyo y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 yerekejeyo. Sinzi niba ari amakuru wenda batase bakavuga bati birashoboka ko twaba tugiye kurasirwa ahantu bita Mushaki, bagafata izo ngamba zo kwerekerayo, ariko ni hamwe mu hantu rero rwose ku munsi w'ejo inyeshyamba z'umutwe wa mama 23 zazamuye ibikoresho birimo amakamyo abasirikare. Ibi rero icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko ingabo za leta ya Kongo mu by'ukuri zatangiye gukinagiza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 baba bari hano, bakumva barimo baraswa Nyabyondo. Defense ziri Nyabyondo ni nkeya, abasirikare bari Rubaya bakaba bajyanye Nyabyondo, ubundi Rubaya ikongera ikaraswa. Mbega niyo muzunga. Noneho biraza kugora iki? Biraza kugora abarwanyi b'inyeshyamba za mama 23. Mu buhe buryo? Ikibazo kiri buze kuza kubamo, Kongo irimo irakora ibyo ngibyo ifite abasirikare benshi kurusha izi nyeshyamba. Ubwo rero ikintu biri buze kugoraho inyeshyamba z'umutwe wa 23 ni ukurezista uru rugamba rwa hano Mushaki. Abantu munkurikiye mu byumve neza, kugira ngo abasore baze kurezista uru rugamba biri crazy cyane bitewe n'iyo gahunda rero y'ukuntu batangiye kubanyuza hirya no hino. Aya na makuru akomeza kugenda atugeraho, tukavuga tuti twebwe tuyabazanire kandi tukomeze kubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze hano mu burasirazuba bwa Repubulika
ya demokarasi ya Congo, ndagira ngo mbabwire ngo ni FARDC rero yatangiye game ya Gelao. Ubona ko ari urugamba bavuga bati natwe turimo kurwana n'inyeshyamba, reka twe kurwana nk'igisirikare cy'igihugu, turwane kinyeshyamba. Ubwo noneho aho ngaho niyo system M23 yarwanagamo. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya iraba iri Rubaya yumve Mushaki arashwe, ihita isimbukira Mushaki Rubaya yongera iraswe, ni Muzunga, noneho bave i Rubaya bumve Nyabyondo irafashwe. Donc urasanga noneho M23 yo irimo irashaka uburyo kigarura ibice yari ifite, igarura ibice yari ifite. Ubu tuvugana dufite amakuru yuko ahantu bita Goma aba barwanyi nta basirikare bafite mu mujyi. Ahangaha za Masisi teritwari, l'amforo zose zari ziri mu defense atandukanye muri teritwari ya Masisi nizo zifashishijwe. Ubu none hatuvugana Kicanga itewe ntago babona imbaraga zo guhagarika ingabo za Kongo. Ibyo byose rero ni ibintu ubona ko byatangiye kugenda biba Muzunga kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Mpini ahangaha reka mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza. Niba uzi ko ari ubwa mbere tubanye, nkandira kuri subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi dukomeze kugenda tubagezaho amakuru yose. Ni Shema dossier anartike, n'umurongo mushya bitewe n'ibibazo twahuye nabyo twabazaniye, kandi nizeye ko mu minsi mike cyane turaba twamazeje guhiga abandi bose. Ikaze, twamazeje kuba abantu 180, ni by'agaciro gakomeye cyane mu masaha dufunguye chaîne yacu. Reka dukomeze rero duhatane, turagaruka ku isaha saa 7 tubagezaho amakuru yose, ariko mu by'ukuri twarabyemeye ko tugomba kujya tubana. Nicyo cyambere, mugira ibihe byiza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe. Ngaye nguko agezweho nayo ngayo. Murakoze cyane, murakarama.